Ese koko ibi birimo byafungishije umunyemari ukomeye cyane Paul Muvunyi? Ibi turaza kubisobanukirwa cyane aho tugiye kwibanda mu kuri kwa nyako kuri gufungisha uyu mugabo w'umuherwe kandi ufite n'amafaranga menshi hano mu Rwanda. Tuguhaye ikaze kandi subscribe kuri chaîne yacu y'ubana natwe 5 kuri 5 mu biganiro byinshi bitandukanye tugenda tugutegurira. Mu perereza ryakozwe ryimbitse, ikinyamakuru Tarifa cyandikirwa mu Rwanda kivuga ko umunyemari Paul Muvunyi afunzwe kuva ku tariki ya 24 Ukuboza 2020 yaba arimo kuzira ubutaka yaguze muri 2013 kiri hafi kiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi, mu gihe ubugenzacyaha bwavuze ko bwamufunze bumukurikiranyeho icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano. Ese koko ibi niko biri? Ahangaha turaza gusobanukirwa byinshi kuri iki kirego cy'umugabo. N'ubutaka bivuga ko yabuguze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ku mutungo utuye mu kagari ka Gisura, umurenge wa Bwishyura, akarere ka Karongi, hafi y'ikiyaga cya Kivu. Hakabaho amasezerano y'ubugure nk'uko bisanzwe hagati y'ugura n'ugurisha. Ikinyamakuru kivuga ko nyuma haje umuntu bivugwa ko ari we nyir'ubu butaka w'umukobwa, arega avuga ko uwagurishije ari musaza we, ariko akirengagiza ko uwo mukobwa hari. Yagurishije ubutaka yirengagije ko afite mushiki we, ntiyamushira mu bagize uruhare kuko uwo mutungo yawugurishije. Ku bijyanye no gukoresha impapuro mpimbano, Muvunyi aregwa, umunyamategeko wavuganye na Tarifa avuga ko iyo bigaragaye ko runaka yaguze ikintu akakiguze n'ukiyitirira ko ari nyiracyo atari nyiracyo, uhagarariye izungura, nyuma bikavugwa ko mwakiguze adahari ari iki, icyo gihe amasezerano y'ubugure ateshwa agaciro bisanzwe n'ubifitemo inyungu. Avuga ko ayo masezerano bigaragara ko abagurishije icyo kintu atari iki, ububasha bwo kukigurisha abufitemo inyungu, atari cyo ikirego kuri urwo rukiko rufite inyungu. Ububasha bw'urukiko butesha agaciro ubwo bugure. Hamenyekanye rero ko Muvunyi kugeza ubu atazi uruhande ariho n'inyungu ari muri iki kirego, kuko nta muntu n'umwe wo mu muryango wamubajije ikibazo cy'ubugure, ahubwo ko we yemeye intandamyi ariko abonye umugozi. Ku ruhande rwarwo, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko ibyo bikiri mu perereza gusa. Ibivugwa ko Muvunyi yafashwe mu rwego rw'ubugenzacyaha nyuma yo kubona amakuru yaba yarakoresheje impapuro mpimbano, dosiye ye ikaza gushyikirizwa ubushinjacyaha vuba. Muvunyi ariko we yabwiye RIB ko uwaba afite ikibazo kuri kiriya kibanza cyangwa agishaka yagitwara ariko akabona amahoro. Ati, bansubize amafaranga yanjye mbanze nanjye mbahe icyo kibanza, niba ntacyo bafite bazagisubirane ngire amahoro. Ayo ni amagambo Muvunyi we yivugiye mbere y'uko ubucamanza butangira kumukurikirana ndetse n'inzego zishinzwe umutekano hano mu Rwanda. Inkomoko y'ikibazo cya Muvunyi ubundi iteye ite? Nk'uko ikinyamakuru gikomeza kivuga, ikigo gikora ubucuruzi bwa gazi metani Kivu Watt cyaguriye abaturage bari begereye ikiyaga cya Kivu, ari naho hari irasambu Muvunyi yaguze. Biba ngombwa ko nawe ajya mu bagomba kugurirwa, bemeranya miliyoni 6,800 amafaranga y'u Rwanda. Abo muri Kivu Watt bagiye gusuzuma muri RDB bagira ngo barebe niba nta nzitizi ziri mu kibanza cye, basanga irimo, ariko ntibamenya uwatanze iyo ntandamyi. Bamumenyesheje ikibazo arabyumva, abasaba ko niba ari uko bimeze amafaranga bayashyira mu kigega cya leta.
Amakuru agera kuri Tarifa akaba yemeza ko hari umuntu wigeze kuvugana n'uriya muryango w'Ikarongi ngo yemeza ko hari umwe mu bagize umuryango waburanagamo ubwo Muvunyi yaguraga, bituma havuka intandamyi mu kugurisha icyo kibanza cye. Umunyemari Muvunyi kandi mu ntangiriro z'uyu mwaka yari yandikiye ibaruwa inzego zitandukanye zirimo perezida, no kuvuga ngo ni perezidansi, asaba kurenganurwa mu kibazo cy'imyaka 12 yari afitanye n'ikigo cy'ubucuruzi cy'ingabo z'igihugu kizwi nka Horizon. Muri iyo baruwa yo kuwa 11 Gashyantare 2020 yasobanuye ukuntu yaguze uruganda rwa Sopirwa ubwo leta yeguriraga ibikorera ibigo byayo, nyuma leta ikazungura ko adafite ubushobozi bwo gucyagura no gushora mu kongera umusaruro. Birangira Horizon imuguriye ariko imusigaramo amadolari agera ku 597,890. Birangira hitabajwe urukiko 2011 ngo hishyurwe ayo mafaranga ariko ntiyayabona. Horizon yavugaga ko ubwo yaguraga itigeze ibimenyeshwa ko ifite imyenda y'imisoro, bikarangira u Rwanda Revenue irimo kuyishyuza. Umwanzuro wa nyuma w'urukiko rw'ikirenga wo kuwa 2019 wategetse Muvunyi guhita yishyura miliyoni 500 z'amanyarwanda. Icyo gihe nta mafaranga yari afite, yiyemeza gutanga imitungo ye ifite agaciro ka miliyoni 900 nk'ingwate mu gihe yashakishaga amafaranga yo kwishyura uwo mwenda. Mu gihe ikibazo cyari gikomeje, Muvunyi yari hafi kubona inguzanyo muri IFC y'amafaranga asaga miliyoni 7 z'amadolari yo gushora muri hoteli yo muri parike y'igihugu y'Akagera yo kwagura zimwe mu nzu ze. Iyi nguzanyo ariko yagombaga kuyibona ari uko atanze ingwate yafatiriwe mu mitungo ye. Nibwo yaje kumenya ko imitungo ye yatanze nk'ingwate mu kibazo cya mbere isa nk'iyashizwe ku maboko ya Horizon nk'uko nta kintu yagombaga kuyikoraho atabizi. Bikavugwa ko mu buryo budasobanutse Horizon yari yandikiye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka gufatira umutungo we wose utimukanwa wa Muvunyi. Muvunyi yagerageje kwegera ikigo cy'ubutaka cya Horizon ngo bakemure ikibazo mu bwumvikane ariko ntacyo byatanze. Byabaye ngombwa ko ahabanza akishyura miliyoni 500 babona kumurekurira imitungo ye yose, hasigaye isaha imwe ngo hatezwe cyamunara imwe mu mitungo ye. Gusa ntihazwi niba amakimbirane hagati ya Paul Muvunyi bimwe mu bigo bya leta bishingiye ku nyungu z'abayobozi n'ibyo bigo ku giti cyabo cyangwa niba ari ku nyungu zifitanye abaturage akamaro. Lieutenant Colonel Eugene Ruzibiza, umwe mu baregwa na Paul Muvunyi icyo cyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano, we avuga ko yaba ari we waranze iki kibanza cyo ku Kivu Muvunyi waguze, ubwo abanyamategeko bavuga ko iki atari cyaha, hakaba hateganyijwe ko bizagenda bimenyekana ikibazo kikagera imbere y'urukiko. Ariko se niho wumvishije inkuru neza, ubu wakeka ko Muvunyi ukuri kwa nyako ari kuzira nukuhe? Ati koko ni bya bifi binini bikomeje kumurwanya? Katubitega amaso kandi subscribe ubone umunane natwe 5 kuri 5 mu biganiro tugenda tukugezaho hano kuri chaîne yacu ya Rwanda Post.